Good morning students, welcome you again in your accountancy class. Today we are going to discuss one very important topic, that is the golden rules of accounting as per traditional approach. And here are the explanation. Students, today we are going to discuss about the golden rules of accounting. But before discussing golden rules of accounting, we should have a clear idea about various types of accounts under traditional approach. আমি আজি golden rules of accounting শিকিম তাৰ আগতে কিন্তু আমি যেটো accounts or classification শিকিছিলো various type of classification in last class তাৰ এটা clear idea থাকিব লাগিব. In our last class we have discussed that accounts are classified into two parts. Accounts are classified into two parts as per traditional approach. That is, one is personal account and another one is impersonal account. Impersonal account. Now first we will discuss about the personal account. Personal account, my last class it represents the persons which are known by their name. Personal account বুলি কলে কোনবোৰ একাউণ্টক বুজায় যিবোৰ একাউণ্টে মানুহৰ কোনবা এজন আৰ্টিফিশিয়াল মানুহ বা হিউম্যান বিংৰ নামেৰে যাক আমি চিনি পাওঁ তাক কি বুলি কয় personal account. This personal accounts are further classified as natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. Now what is natural personal account? In case of natural personal account, we include only the accounts of human being. মানুহৰ যিবোৰ একাউণ্ট থাকে, ৰাম একাউণ্ট, মধু একাউণ্ট, যদু একাউণ্ট, ইহঁতৰ নামত যদি আমি একাউণ্ট বনাওঁ তেতিয়া they are known as natural personal account. হিউম্যান বিংৰ নামত যদি আমি একাউণ্ট বনাওঁ তাক কি একাউণ্ট বুলি ক'ব? Natural personal account. Second one is the artificial personal account. Artificial person means these are the organization or institution which are also known by their name. State Bank of India account, Gyan Vigyan Academy account, Vishal Megamart account, এনেকা যদি আমি account বনাওঁ তেতিয়াহলে these are known as artificial personal account. Clear? Next one is the representative personal account. This representative personal account represents some particular persons, but their names are not included in the account. Account on মানুহজনৰ নাম নাথাকিব, but it represents a particular person. For example, outstanding salary account. আমি যদি outstanding salary account বনাওঁ, salary account, this is a representative personal account. ইয়াত মানুহজনৰ নাম লিখা নাই, but it represent a particular person. কাক represent কৰিছে? এনেকুৱা এজন মানুহক যাৰ salary-টো payment হোৱা নাই, whose salary was due but not paid. বুজি পাইছানে? আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি মানে কি? স্যালারি ডিউ বাট নট পেইড. ইট ৰিপ্ৰেজেণ্ট আ পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন. আমি সবকেতো স্যালারি নিদিয়াকে নাই, কাবাৰ স্যালারি চাকে দিবলৈ থাকি গৈছে, এই একাউণ্টে কাক বুজাইছে? that particular person. For example, prepaid rent account. Another example, prepaid rent account. It represents the landlord. It represents the landlord to whom we paid the rent in advance. গম পাইছানে? এডভান্সত কি পে কৰি দিছিলো? ৰেন্ট পে কৰি দিছিলো। ইয়াক কয় প্ৰিপেইড ৰেন্ট একাউণ্ট. ৰেন্টক বুজাইছে, কিন্তু কাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে? ইট ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ওনাৰ অফ দ্য হাউচ. ক্লিয়াৰ? তাৰ মানে তোমালোকে চোৱা, যিকোনো এক্সপেন্সেছৰ প্ৰিফিক্সত বা সাফিক্সত যদি কিবা ওয়ার্ড লগাই দিও তেতিয়া সেইটো ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পাৰ্সোনাল একাউণ্ট হৈ যায়. যিকোনো এক্সপেন্সেছ ধৰিলো স্যালারি ইজ এ নমিনাল একাউণ্ট. স্যালারি আগত যদি আমি আউটস্ট্যান্ডিং ওয়ার্ডটো লগাই দিও ইটস আ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পাৰ্সোনাল একাউণ্ট. ৰেন্ট পিছত যদি পেইড ইন এডভান্স লগাই দিও
তেতিয়াহ'লে এটো কি হৈ যাব ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পাৰ্সোনেল একাউন্ট কোনবা এক্সপেন্সেছৰ প্ৰিফিক্সত আৰু সাফিক্সত ওয়ার্ড লগাই দিলে তাক কি একাউন্ট বুলি কয় ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পাৰ্সোনেল বুজি পাইছানে এক্সপেন্সেছ বো পাৰ্সোনেল একাউন্ট নহয় তাৰ আগত যদি বেলেগ ওয়ার্ড থাকে বা পিছত যদি বেলেগ ওয়ার্ড থাকে তাক আমি কি একাউন্ট বুলি ধৰিম পাৰ্সোনেল একাউন্ট বুলি ধৰিম So what is personal account? The account which is known by the name of particular person. Yes sir? Now what is the golden rule for personal account? Personal account or golden rule ki hoy? Personal account or karone the golden rule diya ase debit the receiver credit the giver কি লিখা আছে debit the receiver credit the giver this is the golden rule for personal account ত কোনবোৰ সোমাব গম পাই গলা ইয়াত debit কি হ'ব যদি মানুহজন পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজন ৰিসিভাৰ হয় debit আৰু পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজন যদি গিভাৰ হয় credit মই এক্সাম্পল এটা দি বুজাই দিছো তোমাকে চোৱা এখন মোহৰি দিছো অকল চাবা দেই So this is the golden rule that debit the receiver credit the giver clear so মই যদি একাউন্ট এটা বনাও একাউন্টৰ শেপ তো মই লাস্টত কৈছিলো একাউন্টৰ শেপ তো কেনেকুৱা থাকে এনেকুৱা ধৰিলো ৰাম একাউন্ট যেতিয়া আমি পাৰ্সোনেল একাউন্টত পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজনৰ নাম লিখো ইয়াত এই একাউন্ট ওয়ার্ডটো লিখিব নালাগে মই ইয়াতে লিখি দেখাইছো কিন্তু এই ওয়ার্ডটো লিখিব নালাগে অকল নামটো লিখিলেই হৈ যায় ঠিক আছে ইয়াৰ ডেবিট সাইড এটো ক্ৰেডিট সাইড এটো a transaction related to ram ma koisu eta transaction koisu jutot ram ase ram paid cash rupees 5000 ram paid cash rupees 5000 rame amak ki dile 5000 cash dile in this situation ram is a personal account and he is the receiver or the giver he is the giver he provide money to us to ami ramor that a transaction to quote likhim the ram paid seller cash rupees 5000 hetu ami credit side e likhim kyo credit side e likhim because ram in this situation ram is the giver of the money he is the giver yet he ki hoise giver so a transaction to ami quote likhim ram account or credit side ঠিক আছে যদি এনুকা হয় cash paid to ram বা goods sold to ram on credit goods sold to ram on credit কি কৰিছো আমি ৰামক goods sold কৰিছো on credit ইয়াত কি হৈ গল ৰামে বস্তু লৈ গৈছে কিন্তু পইচা নাই দিয়া credit now ram is the receiver of the good so sold goods to ram here ram is the receiver clear he transaction to kun phale ahibo debit side kintu cash paid by ram etu kota ahibo credit side because ram is the giver buzi paisa ne buzi pala teneke dhorilo beleg eta account dekhaisu moi tumanoko SBI account State Bank of India account withdraw money from State Bank of India here bank is the giver bank amak dise withdraw etu kota ahibo credit side withdraw money from SBI আমি SBI পা মা পইচা withdraw কৰিছো here SBI is the giver clear deposit money into bankত যদি পইচা deposit কৰিছো হেতু কি হৈ যাব debit bank is the receiver deposit money into bank ইয়াত কি হৈ গল bank is the receiver বুজি পালা নে সবে বুজি পালা ইয়াত bank কি হৈ গল receiver আৰু যেতিয়া withdraw কৰিছো bank is the giver clear বুজিলা personal account yes next আমি শিকিম real account this is the rule for personal account
नेक्स्ट आहि गल नंबर 2 अकाउंट आছিলে আমাৰ रियल अकाउंट लास्ट क्लासत কৰিছিলো আমি नेक्स्ट आছিলে रियल अकाउंट इट इनक्लूड्स रियल अकाउंटत की हुमाय থাকে all sort of tangible as well as intangible assets tangible assets কোনবোৰ যিবোৰ আমি চকুৰে দেখো আৰু intangible assets কোনবোৰ যিবোৰ আমি চকুৰে নেদেখো বাট তাৰ পৰা আমি বেনিফিট পাওঁ ফৰ এক্সাম্পল গুডউইল patent trademark these are intangible assets business or intangible assets যাৰ পৰা আমি ভৱিষ্যতে কি পাওঁ বেনিফিট পাওঁ কিন্তু this cannot be shown touched or seen তাক চাবও নোৱাৰো টাচ কৰিব নোৱাৰো but we can feel that next asle tangible assets like furniture building machinery all are known as real account clear real account of sub assets cash bank ot thoka paisa cash furniture building assets zimman valuable properties ase all are known as real account clear to real account or golden rule ki dise debit what comes in credit what goes out debit what comes in and credit what goes out clear debit ki koise jodi assets ahe debit side likhim jodi assets ulai jay credit side likhim for example ami jodi furniture account banao furniture account eto debit side eto credit side clear now when furniture comes into the business we will record it in the debit side and when furniture sold then we will record in the credit side it goes out of the business clear for example dosu purchase furniture worth rupees 5000 purchase furniture worth rupees 5000 yet ki hobo furniture ahibane jabo comes into the business or goes out it comes into the business the purchase furniture to ami kun phale likhim debit side purchase furniture clear next sold furniture old furniture at the end of the year sold old furniture at the end of the year now furniture goes out of the business hetu transaction e phale likhim sold furniture count clear বুজি পালা নেক্সট যদি আমি বনাও ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ধৰা ফাৰ্নিচাৰ নবনাই এবাৰ আমি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট বনাইছো সেম রুল উইল বি ফলোড salary paid in this situation cash will be goes out of the business আমি যদি salary paid কৈছো এমপ্লয়ী এটো কি সিচুৱেচন কি হ'ব ক্যাশ ওলাই যাব বিজনেছৰ পৰা তো it will be credited salary paid to the employee in this situation cash will be goes out of the business our rule mate ki hobo what goes out it will be credited to cash account ot ami salary paid to kun phale likhim salary paid e phale likhim because cash goes out of the business next goods sold in cash say cash ot jodi ami bostu sell korisu পইচা আহিব না বিজনেস হলে বস্তু গলগে আৰু পইচা আহিব ক্যাশ কামস ইনটু দা বিজনেস এটো আমি কোন ফলে লিখিম ডেবিট সোল গুডস অন ক্যাশ বুজি পালা নে রিয়েল অ্যাকাউন্টত কি ডেবিট হোয়াট কামস ইন ক্রেডিট হোয়াট গোজ আউট অফ দা বিজনেস ক্লিয়ার বুজিলা নেক্সট কামস টু দা নমিনাল অ্যাকাউন্ট nominal account ot ki koise so nominal account or rule ki dise number 3 nominal account ot kunbur ahe it includes all sort of expenses and income of the business expenses like salary rent commission income right commission received dividend received discount received these are known as income expenses means regular outflow of money from the business income means regular inflow of money clear expenses are income বুজি পালা মই লাস্ট ক্লাসটো কৈছিলো ইয়াৰ রুল কি দিছে simple debit all expenses and losses are
debited, whereas credit all income and gain. Simple rule. Expenses বা loss হলে আমি কি কৰিম debit কৰিম আৰু income বা gain হলে আমি কি কৰিম credit কৰিম. Clear? তো salary account, salary paid. Salary account jodi ami banao, salary paid to employee, it is the expenses for the business, it will be debited. Salary paid. Clear? Buzi palane? Why? Salary debit is all expenses and losses. Salary account is an expenses account, and when salary paid to the employee, it's treated as the expenses of the business. Aru tar karone ami ki korim salary account to debit korim. Etia jodi ami commission received account banao. Commission received account. Yes sir. Commission received rupees 5,000. Business as a kobat commission paise. It's a income, and income should be credited. The commission received will be credited into the business. Clear? Buzi palane? Expenses hole kun phale likhim debit, aru income hole kun phale likhim credit. Clear? So what are the golden rules ami palu etia? আমি যদি চাও sum up কৰি first rule to আমি কি পালো in case of personal account বুলি কলে it represent the accounts known by their name. ইয়াত পালো আমি debit the receiver and credit the giver. First rule. Here sir, debit the receiver and credit the giver. Next palo real account. It represent the accounts related to assets of the business. Yat ki thake akol assets. Debit what comes in, credit what goes out. Clear? And third one is the nominal account. It include all sort of expenses and income of the business. Yeah, debit all expenses and losses, or credit all income and gain. Clear? Buzi pala? So these are the golden rules of accounting, how accounts are recorded in the various accounts. Yeah, golden rule mane the rule of debit and credit. This rule is used at the time of recording the transaction in the books of accounts. A accounts jeti ami eneke je hikaisilu a account banaote কি rule follow hobo, hetu hoise debit side কি rule follow hobo, credit side কি rule follow hobo, hetu bujay a format. Clear? বুজিলা? ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিমান নোটছ আছে মই দি দিম, তোমালোকে ৰেকৰ্ড কৰি ল'বা, লিখি ল'বা গোটেই নোটছখিনি, আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াক এক্সাম্পলৰ লগত বেলেগ এক্সাম্পলৰ লগত গোল্ডেন ৰুলবোৰ আকৌ সিম্পলিফাই কৰিবলৈ শিকিম. ক্লিয়াৰ? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা. নেক্সট ক্লাছত ৰিয়েল এক্সাম্পলৰ লগত কেনেকৈ এইবোৰ আমি ট্ৰিট কৰিব পাৰোঁ, ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে শিকিম. আৰু ইয়াৰ লগত থকা নোটছখিনি প্লিজ কপিত ৰেকৰ্ড কৰি ল'বা. ঠিক আছে? So students, these are the notes related to classification of accounts as per traditional approach as well as golden rules of accounting. তোমালোকে গোটে নোটস খিনি কপিত লিখি লবা, আৰু নেক্সট ক্লাছত মই ইয়াৰ ৰিলেটেড এক্সাম্পল দি আকৌ এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিম. So student, this is the time to sum up the session, and if you have any doubt related to golden rules of accounting, you are free to call me. Thank you.